تسلط على رقاب الشعب السوري. رژیما کو دسته خسته قرکاگل سوریه و سامان سوریه بدهن سالان بنافی برگری کرن لگل و سوریه تالان دکه وی گلی دروبربونا ترورا نافدولتی ده بسرکیشیا ترکیه بتنشتیه نهاجی فتنه و گلاجیت که جبوکو دسلاتا خواب پاریزه لدیجی ولاتین خوشی ترور دمشینه و استنگیان لپیشیا هول نافدولتی دردخه هروها نایو شارتن که هماهنگی استخباراتی دنابرا رژیم سوریه و ترکیه جبو دور پیچکرنا ریوبریا خوسر هیا بتایبت دیریشا لسر عنی ساده که لگل ترکیه و چکدارین تروریست ین که عفرین گریسپی و سریکانی داگیر کرنا لحف کریه جبو پاراسنا دسکفتین اجتماعی ین ریوبریا خوسر که آرامی و آشتی بجی آنیه و خلق باکور و روجلات سوریه قربانی دانینه و تفلی حسد بونه و شر ترور کرنه و برگریه دبر خاکا سوریه ده کرنه لهمبری داگرکاریا ترکیه ام دخواز رژیم سوریه دکن دیالوگی بریوبریا خوسر ربکه بعقل و حکمت پرسگری کان چارسر بکه و گیانی ولاتیان پاریزه هروها ام دخواز جعشیرین عرب جدیکن لپی فتنه و پیلان استخبارات سوریه نچن که هول ده اشتیا جواکی تک بده شيخك عشيرة بني صبا يا عربيجي جروداور قوت أو ناهيلن فتنيا حكومة سوريا بسركبة هروها اشكركر كو كردو عرب بكاتين دن باشتيانة بالصالانة بهفرة دجين نها هولتي داين كردو عرب لهمبري هف راوستن وشر هف بكن شيخ حسين سادة بارتين كرديجي خواست كو يك ريزيا خواست زوبيك بينن وكرد به کرزی خود دکارن پیک هاتین دن لهرم بپاريزن ببيشه. إن الكثير من الشيوخ ومن يدعون أنهم شيوخ قالك شيخن عشيران يانجي كو ادعاء دكن كو شيخن هول ددن لسر بني طائفي وفتنه بليزن هناك جوان داخوازش خورتان دكن كوش هسدي دركفن هسدي كينا قالوا او نكرن مين عرب كرد مسيحي تركمن و چركزينه قالوا او نج باكوري سورينا قالوا نا اركيوانا برگريه دبر خاكاوي ولاتي دبكن او جبو هن ارمانجان لسر فتنه كاردكن جبركو بي فتنه تهبون كوان تنيا لام خلق باكوري سوريه ام الهمبري وان راوستن وناهلن افتنه بسري بكفا جبركو خلق مي همو بيك هاتيان بخوينه بيك وجيانا خوتا كسكرية اگر بخوازن وانج هف جدا بكن بلا هرن سر غورن شهيدان اگر كاربن بكن بصدن صالان ام بهفر دجين و ام بهفر جي لسر في خاكي بمرن و دست جهف برنادن ام هيفيج حكومتا سوريا دكن اگر بخوازن سوريا كان نو آوا بكن دست خوبخ دست هسدي و ام بهفر نافچين داگير كري لسر كانيه گريسپي افرين بابو اعزازي رزگار بكن از داخوازي جهمو براين خوين پارتيين كردي دكم يك ريزيا خو بيك بينن جبر يك ريزيا وان يك ريزيا عرب مسيحي و تركمنانه